Chief Minister ka jelah Konrad Sangma Sajisin ulale ya kakam ka ba penpo samrekhe ya ki pajba haden ba ula penyo laj biang ya ka snong paham jula ka snong ka badon Haribhoi district hapo ka jiran konstituensi haden ba ka snong kalahaban Songdum haduk hat rasnem lenter nakadaw ka jingdo u transforma house nem arajar nyau ladakanya ka jingdo utay u transforma kata nado usnam arajar nyau kadai nado ba u doktor Didi Lapang ulalong u chief minister hapo ka sorkar kongres bat nadin jong ulalong chief minister u doktor Don Kuparoy bamkuai haduar ublay bat u doktor Mukul Sangma penban dei hadu kan ka kenti ba u Konrad Sangma ulalay hidalade sa katiga snong bat la penyo laj biang sa sisenya katiga snong kabala Songdum lah khat prasnem lenter leng baka Facebook page jong u Konrad ulaong kaajing hunya ngaban poi hapaham jula kasnong kabadon hajirang konstituensi barula benra bro ba om don snong kaban cingai palat kabah nimla ban poi ban ini trailang baru MLA nak bentaban weng ya kejing bagi pajba kia kendo kumbalong mentah Konrad ula penpau ya kajing long sengorit isnei bat traihok ya kakam syakri pajba da kabalik jengok ya kibabon teliki nong kendong kibaki chief minister ba mensua Kim Jupoi